You come with your sweet talk. Every night with the moonlight walk. You swear saying I may be your one. Now I see say your love be fun. Every girl for the village cry. Nobody know the reason why. You they promise marriage ring, but now broken heart you bring. I carry love, give you complete. You turn my joy into defeat. My friends want me make I know, but foolish love no they ever. Mama! Mama, eh? Hi. Ubiem. Ah? Mame? Ferry, what's hurt me a day? Enya kukudura simpampa abefia. Aba be jina se mama. Na dem me bodi, anya mama ho na me ba ya mba be hwehwe no. Hwe. So woni e wo akoso. So wo nipa ba akufui. Ade a wo ma ni sifia ha. Wo wunti utimi mame ka kire me se me mani potwepotwe se koto dan kwam. Bone be na maye. Yo. Menye obi abone yo. Wo agenda wo wutiri munti. Ena wo hyeda na wo kreti ena wo kwa ha na wakwa hunu nsuo no na waba ha na waba do bisa se hwan na hunu nsuo no ma me hwe da bia me ka kire se ma da bia nya wo first and last wo yes wo pam hu fu auto ne be ma wan hu ya da ma wo piepia me no me duru wo na afi me nya ba bi mfa de be ya ne se me hadai wa huru koi ma huri ko ba ku se me ka bibia cho me hyeda nya mresa o na wo dona nkasa na ewura wo mu a na ma why ti se kosuya menya meta o na ha wo ka se ka me waste me time ana wo feel say me ka me waste me time se me no wa na se me mpewa enka purutu dwuma we ka me ye wa ho a wanya ho ba be gira bibi we kura asi a wo wa fa machi a wakofa oba akokwa aka me ho no wo san gira ha ne me ba be ko. Hey Marcus, Shebi yo no Nyankopon hye me no mienu no be bisa wo nso. Asoma wo kan ko wanum. Jo. Ma fa wachi, ma fa wanim. Wa fa me machi akwa ayi. Ma fa wanim. Me de wo ka. Me to ode na mantua. Yo. Ha? Me to ode na mantua. E pay by force. Say ai, wo ka se membre ho, na bi o se de afi de odonadane taekwondo. Mami, koi. Pie. Na wo de wo be hu ma fele wiase papa. Wo Marcus. Wo Marcus se de oba chewo na wanye wani ngwase che obe ma bi owo wiase na memenya me bent bia be si ha to mi nwigu na abegina ha yela na ka wo bete me dia me ba ye no mama na ni breso me ba so odo wo me ni wuntam ntimi ntena se enti so mu nyina kwa me available fame ye ne wo pa bia me dia me ntumi nya wa chiridie e na me no wo mpana tia na hey ayeyi ko ayeyi pie menkwa he pie Makusu ni pa me ba wo ho nsu ato agwo mu me ba be hye wo nchen kaka na tese wo de ye nuru dem me mami sister it seems to be so say me ye ni gidi no and ama wo yes anu ma mpacho mami nko ne boko mami nka chiro me srawo hwe me wo ye no wo ye den emfa yo enya wo de ne me na enya me de no yo wo de ne nam baabi na me so me de dey e wo baabi o ma me so ankyere wase ankyere me anka kura me firi so wa ankyere wase ankyere enia me de me nkra asuma wo Marcus me nkra na me de suma wo ni nyina ne se wo ne wo ma me mu oba be wu wo fie ha ama nkurofuo akwa betwa kwabene aba be si fie ha ye momi eno do ye hu nini eni panse hie momi eno do ye hu nini owu sheda wo kame kunu wabushafo nyina e wode ye hu wo me so na ahomachi meko so na wodware wo fie ha na koma wo banchia wode no adwane wo fie ha me na mafase kan yakokwa yem na makotu banchia ba enti sa wo mpeme na ababu me kwase na wa ma me ho abo me ho so wo kra me pawdua kwase aba na mabu me na mka wo mami kwase aba na mabu me ba wudua o edua na obebo na edu mami ma ese metu sala yo me nyina che papa yo me kire bo wa asase wo yi yo na mami kan kire wo wo kan won sai na wa fa be chi no wa akofa wo ba akoko na wa mabrabo ye mabrabo ye wa brabo anya mabrabo me ne ya ye kriki o woni wa na kriki ya pama bomu wo de woni me aje owo na betete me ne wo Marcus me se me bo wo te se brazia hwe me no emfa jai wati jai me nyeni pa bone na ye wa wonim se wo yonku oba wo ne ko ba wo sa ba ya no kwa da woni di kura nkyere me come on ko
Me anya wunti na me baaye. Me ma me woni. Na me nkra no so me di agyaw. Se me kwase na mabu me ne de me ka bibibia. Wo beti me nka wo bo no. Me mabu kwase a. Focus oba bia na obefa na wo betimi ne na deda basa wo betimi nka wo na bi o me ne wada na me ka so woni me da edayemu a woni me da no dayemu a wo woni me da no edayemu na ne me da na ye na me ne wona me sro woni me da wadayem na me hu dayem woni me da wadayem wo betimi nka wo bo no and what threaten me na so e me dey what my baby such a confusion wa how kura no wo kura nke ka wo ni ni person ka me sheda bri wuku na maka woti koseko ba jai ni na acho in person do be from pa me so de fa wo musu e dey eko e ma me nya wo ho adwumbone nya ho adwumbone a wo be ba meje watu me si abri wuku ro frofu if you want to on an idea cremo betu sika biji mini wo bie ni chefa no semu jimi diamo fami kwa se come on na de no am ya hwe utiri na sa ebebo se be de me ka say next na mbo mame na wono be ka so mbo mtia na oteche no sa ni sa na uko school wa teacher for no mon kan ho hwe na madam for the bin ho ha hey are unim no ban pacho bra unim no se bran pacho bra hey are hana de ni dwan ba be bo ha de se no se SBG bestie book what done no book ni ese na bestie wa ni se na je na be ko otirim esa de ai dani butu nkwa na ko otirim o o bestie no bestie no dai bestie na abrante sa ho ye inti mpacho meba hello bestie Kachi bestie menstrual pains de obuku ni Kachi me kasa wo ho me bra ni bestie ti usua de awia we mu no kwa mi woni say serious na kwa wia to so nti ense wani nya wo ya ma suspect wo bra mi woni say brada bestie nta mi shade wa wiam say ko afia wa nsuman e be suma mi sa mame basuma mi asuma asa mi hia en committee anu ntu na betina wie musua de na apra ko na say medin baba gum committee ma e kwala me kan ko ana exbit adie a wada ni say de oda na ni say no kwa na wo trimo say say no be say na me ka say menstrual pains na exhibition na test ni e be menstrual pains wo thanka so say english menstrual pains ana Pakistania no daja ya o kana Nyapa Paris Chere na Akosua wo chere no beautiful basically basically Akosua basically o se bon say o se bon say basically petit fiti anya wo da say English ndo be chozaru nti mumie no ha na ya de me o ya de sene no basically preventing yeah brother me no basically preventing the painstakingly we are presented and the strands in simple terms bestie can we some black actual bestie no but you pestigris me mama po me mama teacher that extension Safrani me bla no o brand teacher no on jeremy o brand teacher no na o kire wade o do asa kire wade e na wa bon sei ya na mdin baba bestie so bring black kaka ya me say the pestigin preventing bestie ba bon cheese o chokutoma e from abjem timu say see am black can some natural no say ya pestigin o see pestigin presentant the swans na je ni to for nyina ye Akosua obi a konfo a o te china mu Debbie obi a wayira
It's school je na musia pa o. Akosua. That's a Yeah, ni so ya tan. remember. First thing. Abo enso de na yi. Hey, bestie. Me said you have me a guy you. No. Me guy oh be said you over founder. Let me say. Hey, into other na want to school ho. Classrooms no want na musia de na bia we. Papa me go feel na wo bi kwa bit me pie free ha. Bestie yonko why? Yonko ye hono. Sir. Nyinko suambu. First thing ba. From kita. Next time me two bia. Ama yari fever. Yammeko. Putting the bentwa. Feneto. Yam so. We on. Ebato. I'm so no that one. No that one. Oh, e man dido. Aye. Nti me dey if you want to move e ka no. Malaria. Yeah, that's my news. Bakanis. Akosua. We so so jina say. Bra. Ka. Bra so na no class. Scratch. Ujana say. Ka. Form 3. Ujana form 3. Na kusan so say. Is form 3 number class 5. Now class 5. O kan nim sa ma batunu da. Aha. Onu so 2 asan so ko 42. You go 42. 42 years. Ni bra no so 45. Say men the minimum na chiri ba na o. na un say dem say bia usua adwuma nka say me won kwa na be 15. Me say adwuma me go school. Wani go school nga. You go school abe you cap. I say why nana? You sitting, you cross your nose. You sitting. Is something bothering you? Is something bothering you? Oh no, man. Who knows tomorrow, man? Man can't knows tomorrow. Who knows mine? Kasa who knows mine? Kasa who's knows mine? Akosua. Akuma. Oh boy. Ella. Oh boy. Bra. Ella, bra. O de so bra woni. Bra. Sister so buy obijina the bed. Nti wo sa na wote ye. Oni me wasem wo kurom ha wo ho. Wo kama ni nguasefo ho. Kwe. Ada unim no. Dabio. Sister, achomai. Ba chobani ni hokọ. Ada ode. Na hu me woteta. Enye wo na metito. Na teta. Enye wo na metita me baby. Entete o. Ada se me hu. Ai, na Ella. Who you okay? Enye okay. Obedi. Ne wo nidi. Okay. Mame. Wonim so ho ofe pa. Wonim ene anu ntia. Wo ahwe ofie. Okofie a wo pa hwehwe. Hwe wanim. Wo ofe papa. Utuntum obody ohu ofe ba adena asa wo ya ma asa enyema bi asa wo character me kuma menti so bi ebodi mpa ebi me kwa na minnim okura ba na kakra bi mpa ni nyina obi atan me wo kurom ha omu tan wo na me se me mentan wo ba so wa de a wo de aye me no eti me bodi mpa Ella ohu ofe Mr. Oye very nice girl. Emma as a man some keka konkonsa enyema bi esa na esa no me to me kata wa ho ofe no so obi bodi a on ka se Ella girl tuntum no o konkonsa ni no ene no obeka o de mo ntimase Ella eno so de emmoa wo ade a wo ye wo de ye me po de me kasa me po de se wonim ba bia na pahwe wa down for girl no Kyerewaa ade a wo de je ni Ella eti ye Kyerewaa no sima ye ne do ni chimi no de kurom ha na o keka nkrofo ho asema ni chimi na wa ye bot na de ni na kurom ha no me dem nsam ha mi o sister why dey wa ejimi for yo mame me too for hwe fa bibia to nchen me ma de Kyerewaa de ayo but wo mom
na wo timi sha da friend say mama na betoto ma no metie me conversations bi na wasa me nyina Kyerewaa be ka kyerɛ o Kyerewaa be ka hwen kyerɛ me ba se me nim sakra no me tu ofu na jatem didie no emwa wo hwɛ jakonfo san wate ensem keka enkonfo ensem keka no awo be yesa da ko be bodua sister me pa ana wonye wo ani ana me ni ani da itena na wo yesa me de me ni na ha me o me ni na ha me na me nsem no efrase then efrase because me se na mesia bure makusu sister you na so wonu ana no me need to make come nsem o me be duade ba akusu ho me sori ahomache na me koja me sori ahomache na me tuba nti me sori ahomache na me konso me sori ahomache na me bra ko mama mase wase be mama no na so makusu anka so opel yo o so opel makusu opel ella makusu pel e so mpami o na me between na o so ka bi mama na otimi ya me nsem ne mama no ita na wo ko nsuo ko pepa fie onom no ela say ni mistake na ye no be ma won pe na ye kura na wa pa ye kura no hat because mama ne beji atum na wo bie na no so wo pe mistake dey wa na da me mama ne na da me ita na me ka se hwe hu so yie obetumi papa wa be pe wa be te wase emfa nko hye be ma bia biem pacho me fa me nko hye be ma me pe wa emfa nko hye ne nko nsuo nko sisi niama pacho yo o ya sa ma no obi ono so be fa be kana na to so no adidi adawo pacho ane so wonim sa pacho ane emfa nko hye be ma bia ana me so ebiem konkonsa na me suro ela hwe mihu asa me pe wa asem pre ko pe pata se ne ye kete o se sto na mihu o metimi approach wo pacho ane e ka me nkasa ho biem ba me suro me for watch out ensem keka kete ne jai otiye hu ofepa jai jai wo ha se wa mama ne awu sister e bit say o asem na wo bu ebieso ma fere but me pe wa asem enya fere ela enya fere enyina mistake dia ya ye bi but me sere emergency bi wate onkonsan o ana Kyerewaa no oye wadanfo ene ne nya anya madamfo Kyerewaa nya madamfo me Kyerewaa ne ni kasa bia wo kromu ha Kyerewaa nya madamfo so no sa wo mum no san ka Kyerewaa kasa asem we Kyerewaa because wo mum na wa ye Kyerewaa nya madamfo but asa what the fairy deal se bibi na katakata ne ma bi so enya nice ko pa na chaw wadanfo no wo mum na wo ko pa ne mpena wate ase nko pa Kyerewaa chaw so wadanfo no me nko pa Kyerewaa chaw asem na mate o de asa wiana no de me ne ma bi asa wo ko ne sei ewa me nya nko ye sister na wo kwan ene ye nkwan me da haya na me wo besin ko ja me kwan me ni ba bi akọ ko ja me kwan o be ka asem eti consent wo na ma wiam sa fifre pa eto o be ka asem kire obi na obi na ni wu a wo se wo ne nante ada wo ne obi na ba mu ba bi bom sister wona me sister o de ko ja me ha sei ko ja me so na wa me so da ni ayonko be na sei sister ko ba bi o ko ba bi anyway but what dem ko ba dem aka cho me so fa ye adwuma ote ensem ke kan nante bebrebe na ehu nhia obesa na obi agbopa ne akọbo akwate tawo nsu kwa so efuom ba bi no be na ko ijo obone ko pia me mama so mama me ka nchire ewa he nsu no eja elise bi na me ka cho se jaye no ko pepe ko ka utu nsu animu a siminya me kwa mo man bo aju o man bo aju aso nti asem o man bo aju benenene yaman what's up good afternoon that is me na wo frɛ me yana what's on wa no ma me mashim papa me hu se wo ban na se me no ntia va se no wa na ja fa che me man ke de wa chi so we dey nyame adom na wo so na unim me man ko bi na pesidi so na di tie nyina ne se me hu se one lady bi we dark in complexion Ella ne niam ko school ni bi tabi on ko school ni bi on ko school why dey onya ne bone kwan so na tie ne se ababa wonda makoma so pa manage no pa me hu se odi akroba mu fie ho so and so why be me I to be na niam asoso yes so why be me di yanga mamnu ni nko masaja uno ba ho dia fine nanka matemu wase senya won so dia nanka aja me hu dia meye so me de nyame no oba me ho sa me ma me na oba no ho beboaboa na de dwum okay na me aso no me nim
So obema bi wona brabo mu a. Nim say bia wani gine ho na woni no be di nkomo a. Asem otaba mu fi ode say woni ni di oba hello hi na say woni ni di nkomo. Well oba me ma me no woni ni di nkomo me wonya me nkomodifo ntino a me nheda ne ene oba fari woni mkakra. Sorry again. Nipa ankasa kura nso anim ti se ko twa amansan ntina e den na by all miss. Oba fari woni kampasha ni nkomo mami. Kayan se afane. So kan se me penasam anya se buini de kan. Ba de kan na di nkomo bada se oni di nkomo bia na otwetwe no ho minim di ntia. Nka waye munyamfo se wotaba mu fie o sanfare wi de. Ka woni ne kasafa bibisi hu kura mami anka attention kan eno ye easier than so wani gine ho no. Na mimi mu ma ka kire ne se nka wani gine ho. Nka wo koma widi di ye de. So me so kakra metimi aka ne se me de ne minim so oba de. Se ope oba una onim koma obede wo betim na di ne ye asen se wo be ma third party a ede abem. Ebia na me nkomo na me di ne kura no. Mankwan ko di ne se ne wo pe. Na kasa dodo nso mfonso anye de empamu da. Una onim botom, una onim wakomem, una onim wadwenem, na una onim koma abetim ne na ede edi. Tinka me de nka me hu ne se woni gine ho sa woni nim nu betena abobrade a. Nka wa na wo so we de wo approach wo ye bema etu wo ye to a twere bema bo. Bema sunsunsu ansa na wa ye de wanham. Men kan ni nkomo. Na me de me kase betim abamu bidia. Ebia na manim fere no wanje wasem na anye dey. Obejedi. Woni na kasa pen ana. Beni na kasa ma se otwetwe no ho kakra, ahomaso kakra. So bibisa. So and one thing is she has been always coming to your places. Your house. I obo me ma. Me say hono de ka big opportunity and ka woni ne kasa ma me. So sa na tie obe emma nyina ya. The more na wo ya no afedi obebre no wagema ede amawo oba bia no awko nanim preko pe na woni ne kasa ya oseme de ede me de amawo tinka me de me hu ni se me ka kire o se metimi no ono na kasa e bia na ebu o wode ma me no kura ne so ede aba abeti wo ba ma wo teacher wo ba ma tinka wo ye ba ma wo ye wadwuma ni de man so pa no so at least ede na wo koba When say they are bosomens wakatu yaba. When nipa buying. One thing about Ella is like, I see, Sanka didn't fulfill club by the dear fan and on a wompe. Miss me, you're the menana. Idia Fran and wompe. Me name so intimate ma, Sister Medium said you. Idia Fran and wompe. Kissing. Send me a jenny a fan in the man and no kissing. Umpe. Idia fan and umpe. So what's a professional teacher? I'm a Bamukruma. Look at how I'm teaching the children in this community. Look at them, because one count. Oh, and how you come Yenche cra. I don't come on a dear and none of the aban. I don't see a muntino. Yes, now where say? I saw now go school. So true, any and as I call boy or more kind of you. No, I'm not. I'm brilliant. You. We so come. Now we so have a come. To weigh me loan. So we once I may quack a dime. May quack a ye to the one winning now, swap or dime maker. Because no one can sound to me, my Jimmy Sika. Yes, to me come a car, I Gigi Sika when you're very part, open me bra. Akosua. Are you really serious? You say and tell you what brabum so be Sika will be my home. Or don't menyama wo bra first time mami hu no. Into me to dem sra akuma. So we mu mame. What it? So we mu mame na intense sikura de me yi. E ti se me tu me hune mu nwi. Say that we na obanyuni a wo de nyai. Me forms ne kwa na me nam fan me kwa akwaje. Eno na me ka eh na say wo nwini. Aw akosia na say we yes ha dia na say mu ye declare me. Nipa me makoko tete me mo remu pesika dia betua fonts no kwaje obi foforo fonts. See no ayese. Uko baabi no obi ka kire o say recommend. What I say recommendation. Recommendation. Yeah, thank you.
Se si a me duru ase na me catch obi no ka say oh sister me twa 1000 na imagine am do 500 na ma wo. Oh. Tina say mo say woni brain ti say bia me so me woni brain na say me hu say woni me bra awado na say woni utu kwan a. Ubetimi ata me bra chi so oba kokodufo. De wo ye as woni mbre. Ze say me kodo me tan ya meji. Mani abre na abo sika no ntimi ne nka asem. Se si a magigi sika ya to ho. Yesi mini eyale. Mitumi mfa sika no ni nyina mbre. Tu de me so me we mu. Wo de na e da ben. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ah, that's it. Tuesday, Friday. Oh, mommy. Me party akus. Akuma. Wo de ntwa so me if you send na nkwa me bra nam. Ohun sama. Yeah, what me can won polluting mind to my brother. Polluting sa. Na wo be say disappointment. Mesrew. Akuma ebi ni ho.